Nomshumeli Mkhize wangithi eMkomazi uthi bahamba uthene efika kulo muzi imanzi iphuma ithe 14 ngithi yeshendeni layo kungena igebengu la ebusuku zavela zadubula bona bobabili kuphela zase ziyahamba uthi lo mshumeli useyabuya lo mama ngesibonakaliso uya kumkhokheli uthi mkhokheli indlela eminyama ngicela ukuya ekhaya la ngizala khona ngasibanibani bakhipha inkomo nembuzi bogeza ingilo sika Shembe ka14 baphinde bakhipha inkomo nembuzi bogeza izalukwazi la ngane khona ngifika ingcolo iphihlika zayingcosa mina neshende bekuthe iminyaka u40 kufanele ngiyiphile emhlabeni uShembe wacunuka wayinqamula impilo yami umenze njani umkhwenyana uneshende ubukholwa noma kuthiwa ukholwa uneshende kodwa uyakholwa awushaye baba incwadi ushaye incwadi nje ngihlale phansi 632 hamba nabo mfumani yebo ophinga nomfazi nenkosikazi ophinga nonkosikazi uswela uqonda owenza lokho uyawuchitha umphefumulo wakhe ofumana ukushawa nokudelwa nehlazo lakhe alukuhlanjula qhubeka baba qhuba nayo hamba na baba kosuhlumini ngokuba umona ukuthuthisa kwendoda ayikuyeka ngosuku lokwahlula lokuphindisela qhubeka hamba nayo uwangoze kuthima ayukunaka nakunye ngisho ngahlawula mawumbathe nomfazi womuntu ngomhlaba phela uyila kiwa khona inkosi ikubusise baba noma futhi besingakhola sikithi mesenze konke kodwa mawujolela indoda yakho mama angibothwa la kiwa khona angizoshumayela ukuthi ungithande ngifisa ukuthanda uShembe kuphela mase ngiguqile uma mfowethu ujolela umfazi womuntu noma ngenza kahle kangakanani okunye kodwa mawubhizi nabafazi babantu awuyila kiwa khona uzophelezela abantu mina ngifike abantu la kuleli bandla abangcwele okufanele ngabe baba ngumthetho ngoba bahleli noNkulunkulu phambi kwabo ngiyadideka masikhathi sikhathwa kanjani kwakade amanazi abangcwele ahleli noNkulunkulu phambi kwawo basekhona abangcwele benkosi ngicela ungixolele uNkulunkulu ngiyaphunyuka ngumntwana encane kuvele kuphunyukele basekhona abangcwele benkosi asilungisane abangcwele ukuze umhlaba phela simbone umbuso kaNkulunkulu ngoba mazingalungisana isithathi uma uyikhola ufuna ubise ngoqhawe anoqhawe ogqoka imkhele empala bamfuza amahlobo kodwa bakuthuke bathi awuqonya uqhawe wena kulungile kunokuthi uzohlohleka uhlohla abantu abavele sebeqwile koneni bafuna uqwile nabo noma kushiya umuntu ozalele esontweni othi awuqonya uqhawe ibaqhala kakhulu kunakuqala basekhona abangcwele benkosi sephambi kwaNkulunkulu njengoba nephambi konyazi uzomani uNkulunkulu esithandile uzosinikelisa emva kwaloko bese ekhipha isigijimi manga esekhipha igijimi nikwe themba ukunikeleza igijimini uShembe angithi ngeke umfundisi ubhedla ekhuluma ngentombazana asuka naye eKapa le kude ezonikela enkosi nyangezulu yavela vala sekuyiyona intombazana efanikele yanikela kubashumeli uthi yakhala indlela yokuphinde emuva wafika uShembe kule busuku wathi nje wathi unikela benginawe yakuthola konke ekufunayo inikele kubashumayeli bangcwele benkosi basekhona abantwana benkosi khona umndeni esificana la wangakithi ngasebukhosini bakaMbhele ngicela uxoxa indaba yabo sengizohlala phansi bangcwele benkosi niyezwa uBishop uMbhele ubumshumayeli uMbhele ngicela uguqe bakubone umshumayeli uBishop uMbhele ngisakhuluma yakho kuphethe umbona ushongala Defu engifuna umthandazo mabembona phamisa uBishop uMbhele kwakubaba wakhe uma uBishop uMbhele ehlonishwa kale kuyena ongcwaba ngisha amanazi lawa angafuni kosabathe emakhaya phela kunamanazi asabathe endlela azofika leyo shona bese kuthome seshonile hamba nemngcwabe beyinazi athi ufike nesihluthe box ngabe kuyinazi ngempela asimaze emakhaya ngoba usabathe emathempeni agcwala eThekwini ufuna emehlabele kuba wathi emhlanganweni basekhona abangcwele benkosi wathethe omunye wathi hawu usuphethe umshumeli ngathi bengeke sikukhethe kule eThekwini sike emakhaya thina bekufuna umshumeli kwakhona mina
Hawu ususiphethe umvangeli ngathi useThekwini nakugcwala. Akisho abantu abazofuna ikhundla. Isikhundla asiyise ezulwini. Futhi abantu abagcotshiwe ibona ngathi baye esigodini sosizi kakhulu. Base khona bangcwele. Uma uBishop uMbhele egule egcekeni babemthanda kalembe. Uma egula kukhala abantu kuzogcwala vela ashone ahambe emhlabeni. Uma eshona uBishop uMbhele bese ukhala ukugcwala igceke amabe amabili aphaphama. Baba uMbhele sithi besuhambile uthi bese ngihambile abantwana bami sengihambi bake ngakusuka la weGoli kuvele kwaqonda ngaze ukubona isikebheni ngila uthi kodwa into engithusile ngifica uShembe ngale kwethuna umqalo wendlela wayemazi ngoba behlala lapha izandla ngasekuphamini ubaba uBishop uMbhele ngifica uShembe ube umahlulelo abantu ebuke esandleni uthi ngithema ngisasondela lethi isiguqa uthi ngaguqa uthi kodwa khonto engiyibonile ubebuke esandleni ahlulela abaningi bebafaka esigodini endlini enomlilo esigodini sosizi bekhala wathi ngiwabonile namaNazaretha akade ezalwe sonke namanye yaphendukile eyesigodini sosizi nawo eyakosha yiwo lamaNazaretha eqoma eqoqo yabafazi babantu kade yilama mama debedli sinefu bebekhona bakukhola bengcwele benkosi uthi ngibabonile bengona esigodini sosizi bekhala kodwa kade beamaNazaretha behlabelela uLuthu 19 bethi bezilizile bamkhulu sasilo kwenza thambisa izilakho uthi kuthema uthi bebembala abangena la khethelwe khona kumnandi kuhlathelwa ihlabelo zasezulwini uthi lethi songiguqa ngaguqa lethi Mphele mntanami behamba kahle emhlabeni ungenacala unecala elilodwa wena awuzange batshela abantu ngeyeSabatha lethi sibheke emva kwakho Mphele ngizoyiphinda le incwadi Umsebenzi 13:14 uthi bheke emva kwakho Mphele uthi wathi methu yaphenduka wabona abantu abakalemba kade abangcwaba labantu abakafikile la kiwa khona uthi uShembe ngithi ngiyabagweba Mphele bathi sasethe uBishop sithi uthi uwe uthi labantu angabagwebi angikwazi ukubagweba ngoba bathi babethunywa uwe uma ulithi wathi uBhombela ngizokuphinisa emhlabeni Mphele ugcina iSabatha wenze konke wathi mevu uBishop lesikhona phakathi ibandla ishaya sitholile babunqobe ishaya babunqobe izenzo ngithe imsebenzi izenzo kulencele maBhayibheli amasha Umsebenzi 13:14 ishaya babunqobe isikhathi besuke emkhomazi kube shaba bishaya ishaya bazongishaya basuka emega matuba beza eNanda ebuhleni bamaNazaretha bageni lokusonta ngosuku lweSabatha bahlala basiqhubeka baqhubeka kosho mina mathi ngihamba nawo nje sekufunda umthetho kade ngifunda umvangeli uhlongani nabaprofeti izinduna zendiyokusonta zathumela kubo zathi madoda bazalwane uma ninezwi lokala abantu shumelani ngeSabatha bangcwele akaze khoze ngeliyiso usuku singaliphethe iBhayibheli siqale ngasiphume ngale uBishop uMbhele uboshela ukuthi ukhonza abantu ngesonto waphindwa ngabatshela ngeSabatha 42 wale ncwadi baba ungabusama baba umncube 42 ngifuna ukuhlala phansi 42 kulo ncwadi le nje athi uyishaya sebephule nokusonta bancenga ukuba lamazwi ashukele kubo ngeSabatha elizayo hayi ngesonto elizayo kwavela kukhonza ngeSabatha bangcwele 17:1 incwadi yezenzo 17:1 babithi pheqepheqe uBishop uMbhele bangcwele lahlwana phakathi ibandla baze beza belethwa la kuNkulunkulu kwakusewuthingo lenkosazana babe sethu umfundisi ukhubisa hambani leBishop inokhipha isonto libe ngaphandle bathi bebamanaza bangcwele kwa sebedabulile yamfipoli neApolonike bafike eThesalonika lapho khona indlu yokusonta abaJuda uPaul njengoba wenza kwakhe hamba nabo mfowethu kubeba uPaul njengoba wenza kwakhe wangena kubo amaSabatha amathathu hayi amasonto amathathu washumela kubo ngesindaba nandembhalo 18:4 incwadi yezenzo uJesu sekhotheme kodwa liqhubeka iSabatha washumela lokusonta
ngamasabatha wonke wabahlula amaJuda namaGrika. Luka 4:16. Ngoba noJesu ekhonza ngeSabatha kuphela. Yasaba bangcwele. Saba ngizoshawa bangcwele. Bambana amabhayibheli ngizoshawa uncothi ngabili manje baba. Ngoba ngizoshawa. Luka 4:16 bantwana benkosi. Basekhona bangcwele benkosi. Uma uBishop uMphele bangcwele uthi umsholo uMphele kwadlula izinsuku waphinde washona ebusuku wavusa uma wakhe esephuma ekufeni baba uBishop uMphele. Ubumsholo uMphele ngangambona bangcwele. Nangumvakele ekhuluma ethi uyayazi uma uyambisa uma wakhe uthi bawukho besefile futhi uthi uBishop Mphele sengifile ngifica uJesu emnyango ngafika uShembe emnyango yathi uzihamba uNkulunkulu wakho uthi ngaqonda kuJesu ngoba mina ngazi uJesu uthi ngathi ngasondela wahlehla nyova yaze valeka kwangena kwavaleka kwisango kodwa phela ngena wathi senivalile nje kwathi akuyena uNkulunkulu wakho lo naNkulunkulu wakho uShembe uthi kwasithiwa ngayekuyena wahamba yakuShembe wathi lethi iziyima kwasekuphuma uJesu weza wavule ubhombela wangena uJesu wangena ngozwaphelela kwavaleka ubhombela lasithi izona naNkulunkulu wakho kodwa ungabahlukanisi labantu kodwa uNkulunkulu wakho uShembe ishayi baba first yes baba uJesu waseNazaretha lapho kade ndliwa khona ngosuku lweSabatha wangena endlini yokusonta njengokwenza kwakhe qhubeka baba wesuka wami ukufundisa qhubeka baba kabani wanika incwadi kaYesaya umprofeti imake baba ngoba ngoshawa iBhayibheli uthini incwadi bangcwele ekuqaleni wanika incwadi kulithi iBhayibheli wanika incwadi babushumayeli kaYesaya umprofeti ngosibusise baba uyazi bangcwele mhlawumbe ngihlule kuyichaza lento imani bangcwele kwenza kanje uShembe uNkulunkulu wethu thina bonke abantu abamnyama zonke isizwe noNkulunkulu baza abantwana benkosi kade ngibuza sengibese ngikhohliwe ngibuza kuDokotela ngoku kodwa wangibalele wabala amabana amaHindu akhonje uKrishna kanjalo wayibala zonke izizwe lethi uNkulunkulu wethu uShembe mangabe nyukele entabeni ezebizwa uNkulunkulu ezezama ukugoduka eya entabazo isitimela sima kaBhoda esefika entabeni batho baba yafika imoya yamncenga kwagcina sekufika umoya kaShembe uqobo umoya kaShembe wawuza nekukhalalisa lemvunge nephunga limnandi uma selifika kuShembe uyayichaza uNkulunkulu ngoba bathi wembethe ingubo enjani ebende uyayichaza uNkulunkulu uthi mina nguNkulunkulu ngizokwenza ube uNkulunkulu angazathi uShembe ngenyumumta kanti kanhliziyo ngabe senguyise wesizo zonke wamdlisa isimayo uma bechaza obaba wasithi akabuke esandleni sakhe wabona isibuko wathi bonani Shembe wathi ngibone ezulwini nasemhlabeni ngibone kwindawo lesibuko sewuNkulunkulu na Shembe waba bangcwele uShembe uNkulunkulu wethu Joshua 24:20 Joshua 24:20 bangcwele futhi amabhayibheli awuthi nombhobho wakho bobuncubo Joshua 24:20 Amahubo 81:9 noma ihlabelelo 81:9 uShembe Joshua 24:20 Amahubo 81:9 sekuzohlala phansi bangcwele ngiyasaba uNkulunkulu ngiyaxoxa ukukhuluma ngibhekisa ukuthi ngisaba ukubheka uNkulunkulu 24:20 yebo baba ihlala phezukwayo ngani mshiya uJehova niyenkonzo oNkulunkulu bezizwe niyezwa ke nithi uNkulunkulu wale African konzo uNkulunkulu bezizwe khona uyakuguquka anenze lokubi aniqede kade senenze lokuhlo amahubo 81 ihlabelelo 81:9 Matthew 15:21 Matthew 10:5 bangcwele ihlabelelo 81:9 bathu abankulunkulu liphambi kwaNkulunkulu ngiyaqiniseka namhlanje njengoba ngizonikela akekho ngaza kuthola kufuna kodwa bangcwele asiphatheni kahle bangcwele dilithi phone number yaleli shendo iphamba nalo ngoba into enza ukuthi ungayitholi efunayo uthi akugapha kwaNkulunkulu kuguqe lezi zalukwazi zalo mama zalo baba uMndislima zithi ungamniki lo umbathe nomkama ndodana wethu 81:9 baba makungabibikho kuwe uNkulunkulu umfokazi ungakhothami kuye uNkulunkulu wabezizwe ulithi iBhayibheli ngakhuluma ukukhuthala uNkulunkulu wabezizwe Matthew 10:5 Matthew 15:21 ngeke ngifunde ngiqeda Matthew 15:21 ngoba khona abayisaba khona mase uJesu akhohle uthatha isika sobantwana usponsor kephi
ngeke ngifike lapho bangcwele kodwa angili noJesu lathi izwi kumpela ungabahlukanisi labantu kodwa uNkulunkulu wakho uShembe uShembe wayentabeni pho imani pho yini ngoba phela uNkulunkulu kwakubhombela owanikwa lobukhosi sathi unyaza uNkulunkulu kwese kanjani pho uLuka 1:32 uyifunde kuqala funda lesuyivule iqala ufunda ufuba 15:21 uJesu wesuka lapho wayezweni laseThire naseSidoni kwathi unkosikazi waseKhenani evela kulelozwe wakhala kuJesu wathi ngiyawukele Nkosi ndodana kaDavide indodakazi yami ikhole kabi idimoni kodwa akamphendulanga ngazwi kweza abafundisi baJesu kuye bamncenga bathi mukise uyakhala emva kwethu waphendula uJesu wathi ngithunyelwe ezimvwini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela ima lapho ke ngoba moqhubeka soshawa Mateyu 10:5 maqhuba soshaba uJesu akajwela ngumhlaba wonke bangcwele kuyisholo yeniqobo lakhe angile bantwana benkosi nani 10:5 lama abayishumi wabathuma abashumi nambili wathuma uJesu abafundi bakhe wabayala ngokuthi lingayi ngendlela yabezizwe